media gi nausna mateng pangbigani saju ga matam khara masigi issue si solve tawdribo khaba lepi go na ko ni state government request tawdi lepi bane ba madu lepam draba hujiki matam sidaida yam drabada aina thajajabadadi 50% di hena idi kharam international boundary ji lepta kharam gadra na idi khanjabane sahi tara mapung pharaba modi ji gi government akhoi matamda horoba kilometer tara do hujikta khaba kilometer tara ji khaba loire another kilometer 70 80 amuga kharani na nganguse masidi hujiki asengwe issue se masik kamai tawdra na thaiba yagadage se adugumba ngangba gumba adagi war on drug si popi thaba ji drug makhalamani aina yadaba kani ni khamde drug ni khamde mapalom dagi south east asian country rom dagi through menmer hana brahma har masi shaw power pusal puse masi thingba popi thaba thingba madudagi थोरपनेना हाइरिएबा अदु वर्गदी अखोइदी ऑपोजिशन की हाइबा तारे हाउस द पुथोरपदा वार ऑन ड्रग से सिददी अखोइ 100% तसेंग नमसी मुथतनब तौसी ड्रग से मणिपुर दगी मरु फंग मुथतनब तौसी हाइबा हाउस द पुथोरपा रिजोल्यूशन बदा अखोइ मंगा कोइ लेजरिबा ऑपोजिशन की कांग्रेस की एमएलए मंगा सिदी wholeheartedly akoi support the we matam da akoi side time wa hongdo poni honorable MLA single labor honorable MLA aduga labor sarkar thamoi sengna akoi hotna binaraga di ngamoi do ba mai pa hoi do ba karimta leite aduga sarkar na adu maroi na popi thariba drug poraiba sigi lambi sida leiba honorable MLA sina sincere oidraga di masi mai pa kudi khara wagani haibasi akhoi side tagi August house da thamlakli bane adu ngasi di drug si manipur dagi kamai tawda total eradicate tawba muthadna ba tawba haibasi da government gi side tagi ai puksen sengna hotna da brana khalle sincere way wat pa haiba tare karigino haibabu manipur da drug si kaya pha hai mi maming di paning da bani kar house to opposition side to civil society organization side to kar khan lawi tam amada technopal khoi gi district ki high ta madudai da chairman autonomous district council ki chairman me lakho se jau 20 crore hen bagi drug phare masi kanoda CBI da immediately sinabiu haibase state government na so sen sinu yadi si kari manang na si thamoi sen no hotna braba drug se sen no muthada si haibase thamoi sen no hotna bi na braba masi ne ma ko na singnai haibase moi thamoi sen no hotna de na haibase se NRC chatpa yagidra manipur da somdana group amada injan be NRC lawon ba government ki order than 1961 base year 1961 not later than 31st December 1961 na order government na thoya order to thoga bu NRC kamai satino NRC the right after independence adugo somdana sidagi 1961 ki sigi mamangda sigi daiba mayam sing sistegi thengtharaba mayam sing changakhiba sing city loina original citizen of Manipur high duty that is in the order ngangi tuga ngang thora ibuga thoi bu order siga chanari bro adune prajan hangib se singa khutka manade that is one yam clear example order na thoi somtana hak praja sing se thamai dana akoi afaba sakani akhoi ki government se afabani na hai wonderful aduna dai na thidak la madi fani hai se that is inner line permit ki wari ni ko marang ma hai to semtu pio 1961 gi do bezer semtu pio do re du fani edu su that is the
That is the wrong step of this double engine BJP government. Don't forget it, this thing. Kaubi ke no ngang ni du ga tau thori du thoi bo dar du nei ne bio. Ngang chang su khang bani. Adagi amu hai rebel leader akhoi gi self leader su hai dai mention sok tum ta panja ge. Adu free movement regime se masi as a part of Act East policy. BJP की government सिना Act East policy की part अमु कोई ना 2018 दा 16 kilometer on both side, 16 kilometer to Myanmar side, 16 kilometer to India side, Manipur side. Hai dana masi thong aba Act East policy की मखादा अदुगा अमु मसी की free movement regime सिना अहोगी foreigner मैम कुकी मिलिटेंट मैम संग पुनी हाई वासम कम कम त समनदब निको order सु मोइना थोकपा मोइना मुका को सारगा अफबा मुक साबा लाइक परे तो नोय मसेन अदुम थुकना बियु याय अखोइददी हाइबि रकन नोय मसेन प्रेसिडेंट गा अदगी चीफ मिनिस्टर गा लई मसेन थुकना बियु अदगी फ्लावर पिना बियु लई पिना बियु गिफ्ट पिना बियु नोय मैम अदुम तो बियु याय बा अदु मसी कांग्रेस न नते बा. It's a very, very clear example. This is during the BCP government. Don't forget it, this thing also. Kaubi ke no, ekoi na te. Congress na time to tandro. Ekoi na te. That is your government. Free movement regime. It's a creation of BJP. Adagi abolish the also is your nangi order to ne. I point that. Don't blame to Congress party. Don't blame to other.